nongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano politike na diplomasi. Turi tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi n'ibihumbi 2026. Ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tugiye kwibandaho uyu munsi, sarongo yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi ibihumbi 2026 yagize umwihariko. Umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga ari kumwe n'abayobozi b'uyu mutwe bifatanyije n'abaturage mu bikorwa kirimo cyo gutera ibiti mu mujyi wa Goma. Bagaragaza ko ubushake bwo kubaka umujyi urushaho kuba mwiza kandi urushijeho gusa neza ubahiriza n'ibidukikije. Kwindi nkuru rero nza kubagezaho n'ubundi, Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yashimiye by'umwihariko ingabo ziwe nyuma yo kugaba ibitero bikomeye cyane mu Burusiya. Avuga ko ibyo bikorwa ari igisubizo ndetse no gusubiza ingabo z'u Burusiya zari zimaze igihe zigaba ibitero bikomeye cyane muri Ukraine ku bikorwa remezo no ku miji itandukanye ituwe n'abaturage. Mu butumwa yatanze, Zelensky yashimiye ko yashimishijwe n'ubufatanye ndetse n'ubwitange bw'ingabo ziwe ndetse n'inzego z'umutekano. Muranyemera rero inshuti zanjye mbashimiye mwebwe mwese aho muherereye mudukurikirana ku biganiro bya Dr Prince TV. Nshimira mwebwe mwakoze s'abonner cyangwa subscribe. Shishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Rero muri studio muri kumwe na Dr Prince. Reka twinjire ku makuru yacu nabateguriye aka kanya. N'ubundi ni inkuru ikomeje gushishikariza cyangwa se kushimisha benshi. Nyuma yo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'ihuriro AFC M23 Colonel Nanga yifatanyije n'abaturage bo mu mujyi wa Goma batera ibiti. Iyi ni gahunda rero ikomeje hano muri uyu mujyi yo kugira ngo bakomeze basigasire ibidukikije. Byagaragaye rero kuri uyu munsi tariki ya 18 abaturage bateranye ari benshi babasha kuba bafatikanya n'abayobozi bo muri uyu mutwe wa M23 mu gutera ibiti muri uyu mujyi. Ni muri gahunda rero yihaye iyo kuzenguruka umujyi wa Goma batera ibiti hagiye atandukanye mu rwego kugira ngo bakomeze bubahe ndetse bagure n'ibidukikije muri uyu mujyi wa Goma bibasha gutanga umwuka mwiza. Uyu munsi Goma irimo kwiyerekana nk'umujyi w'icyerekezo ukuramo abamukerarugendo ndetse umujyi wakataraboneka. Uyu mujyi rero bikaba bigaragara ko ubereye urugero intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi n'ahandi hose ku isi. Ku rundi ruhande Kinshasa ivuga ko gukomeza guhura n'ingaruka n'isuku nkeya mu mujyi itandukanye ya Kinshasa ndetse n'ahandi hagiye atandukanye muri Kongo. Ibingibi bigaragaza isura itari nziza. Ku butumwa rero dukesha cyangwa se dusanga hano kuri X ya M23 bwatanzwe n'umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka, yagize ati rero kubaka Goma ndetse no gukomeza kuyisigasira n'uburenganzira bwacu nk'abanyekongo mu majyaruguru ndetse no gukomeza gukwirakwiza imico myiza y'isuku ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Goma. Umuvugizi rero yongeye kugaruka ashishikariza cyangwa se anenga ubutegetsi bwa Kinshasa bugaragaza isuku itari nyinshi cyane mu mijyi itandukanye nka Kinshasa ndetse n'ahandi hose atandukanye muri Kongo. Yagaragaje ko umwanda ari mwinshi mu mujyi, ahubwo ashishikariza ko leta ya Kinshasa yabaha uburenganzira cyangwa se ikabemerera bakakomeza kuba bayobora igihugu mu rwego rwo kugira ngo isuku yimakazwe hano muri iki gihugu. Uyu muvugizi wa M23 yavuze ko kandi bikwiye ko bagomba gutera ibiti muri uyu mujyi wa Goma kugira ngo bikurure ba mukerarugendo ndetse bikomeze kongera n'ibidukikije. Uyu munsi hagaragaye abaturage benshi bari bateranye hamwe n'abayobozi, aho umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yagaragaye arimo aratera ibiti muri uyu mujyi rero wa Goma. Ishusho yagaragaye neza ndetse igaragarira n'amahanga ko bano bayobozi ba M23 bafite gahunda ndetse bafite n'ububasha bwo gukomeza kuyobora umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice byose bagiye bigarurira. Uburenganzira bwa muntu burubahirizwa hano muri Goma, dore ko umutekano wagarutse ku bwinshi ndetse abaturage babayeho neza, abaturage bahaha ndetse bakarya, babayeho neza, baryama bagatuza, bakongera gukomeza imirimo yabo ya buri munsi.
uyu rero niwo mutekano twifuza nk'abanyekongo, nibwo buyobozi twifuza nk'abanyekongo, ubuyobozi bwita ku muturage, ubuyobozi bumenya abaturage. Ni ku mashusho yakwirakwiye kuri internet ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagaragaye uyu muyobozi Colonel Nanga ari gutera igiti. Ibyo rero byagatanze isura nziza ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu bikorwa bisanzwe by'uyu mujyi, ndetse n'abaturage bagoma babyishimiye cyane dore ko ari ibintu bidasanzwe. Rero igikorwa cyari kidasanzwe yango n'ubwa mbere cyaba kibaye muri uyu mujyi. Rero ni igikorwa bise ngo ni isarongo yo gutunganya ndetse no gukomeza gusigasira umujyi wa Goma ndetse n'uburanga bwayo, no kwerekana ku mahanga ku ruhando mpuzamahanga mu rwego rwo kugira ngo abantu bawumenye ndetse bakomeze banawukunde, n'abatarawusura baze gusura uyu mujyi dore ko ari amahoro kandi bimeze neza. Uyu muhuzabikorwa rero wa AFC M23 Colonel Nanga yagaragaye ari gutera bino biti byashimishije cyane imbaga itari nkeya, dore ko byasaga nkaho ari nk'ibitangaza kandi bigaragaza ko bamwe babita inyeshamba, ariko bigaragara byo nuko bamaze kuba abaturage kandi bamaze kuba abayobozi beza b'icyitegererezo, batangiye gukora ibikorwa remezo ndetse no kuzamura imiturirwa igiye itandukanye hariya mu mujyi wa Goma. Yango mu minsi yashize nabagejeje amakuru yuko bamaze no kubaka kimwe mu biraro bikomeye cyane kandi ibiraro byiza bihuza intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kugira ngo bongere ubuhahirane. Ibi byose rero bigaragaza imiyoborere myiza iri hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ubushake bwo gukomeza kubeshaho abaturage neza no gukomeza gutunga abaturage no kwegerana kw'abayobozi ndetse n'abaturage. Turashimira M23 mu by'ukuri mu byigenda igeragariza abanyekongo. Nikomereza aho ngaho kandi komeze iyobora umujyi neza, komeze iyobore intara neza, turayishigikiye kandi tuyiri inyuma mu gihe cyose yabigaragaje ibyiza bikomeye kandi bikomeje kwiyongera hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'iyi ntara bagiye bigarurira. Muranyemera rero mbashimire mwebwe mwari mudukurikiye kuri iyi nkuru, babwire ngo n'ubundi nkuru zacu nakagaruka, reka dukomereze n'ubundi tunyarukire mu burengerazuba bw'isi turebere hamwe naho uko byifashe. Perezida wa Ukraine ni Vladimir Zelensky yashimiye byimazeyo ingabo ziwe, avuga ko zakoze ibikorwa bikomeye kandi ibikorwa bitangaje ku Burusiya. Avuga ko rero ibitero ingabo ziwe zimaze igihe zigaba ku Burusiya byagenze neza kandi byageze ku musaruro. Inyuma yaho rero leta y'Uburusiya nayo yari imaze igihe igaba ibitero muri Ukraine. Mu butumwa yatanze, Zelensky yashimishijwe n'ubufatanye bw'ingabo ziwe zigiye zitandukanye, ingabo zishinzwe umutekano ndetse n'ubutasi. Ashimira kandi ingabo zirwana zikoresheje indege zo mu bwoko bwa drone. Yongera gushimira urwego rushinzwe umutekano muri Ukraine SBU, yongera kandi gushimira n'urwego rw'ubutasi bw'iki gihugu ndetse n'ingabo zabo. Ibi rero Perezida Zelensky yashimize ingabo nyuma yo kugaba ibitero bikomeye cyane hano muri Moscow ndetse n'undi mujyi witwa Atobovo. Ingabo za Ukraine rero zakoresheje indege zo mu bwoko bwa drone ndetse n'amamisire mu rwego rwo kugaza ibitero ku Burusiya. Nyuma yaho rero Uburusiya nabwo bwari bumaze iminsi bugaba ibitero muri Kiev ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye ya Ukraine. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko intambara yongeye kubura cyane, dore ko mu minsi yashize hari hasa nkaho hari agahenge, ariko kuri ubu ngubu ibitero byongeye gukaza umurego. Ibitero rero leta ya Ukraine yagabye mu Burusiya, biravugwa ko ikigo cyifashishwaga mu gutanga ndetse no gutwara ibikoresho bya gisirikare cyari gihererewe muri Moscow nicyo cyagabweho ibitero, kikaba cyarasenywe bikomeye n'indege zo mu bwoko bwa drone za Ukraine. Izi ngizi rero zikaba zihagurukira muri Ukraine zikaba zerekeza mu Moscow. Biravuga ko kandi ikindi kigo nacyo giherereye Tombovu, hano ni muri Tombovu, uyu ni uwundi mujyi ariko nawo uri muri Moscow, naho hari ikindi kigo cya gisirikare cyifashishwa mu guhagurutsa indege zo mu bwoko bwa drone zerekeza muri Ukraine kuharasa, ndetse n'ibindi bikoresho, imodoka z'intambara n'izindi ndege zo mu bwoko bw'intambara nazo rero zagabweho igitero hano muri iki kigo. Kuri ubu ngubu bivugwa ko nacyo cyabashe kuba cyasenywa n'ingabo za Ukraine. Biratangaje kandi biranababaje ku rundi ruhande kumva igihugu nk'Uburusiya gikomeye cyane mu bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere, leta ya Zelensky ibasha kubavogera nk'uko bikwiye.
Aravuga ubwirinzi bukomeye cyane igihugu cy'Uburusiya gifite nka S-500 n'ubundi bwirinzi bugiye butandukanye, ariko nyamara ubu ngubu Ukraine ntibura kubagabaho ibitero ikoresheje za drone no kugeza i Moscow. Kuva muri Ukraine aho indege zihagurukira kugera Moscow harimo ibirometero byinshi, byaba byibazwa ukuntu izo ndege zirinda zogoga ikirere cya Moscow zikarinda zigerayo neza ku ntego zaho zoherejwe izi radari z'Uburusiya zitarabasha kuba zabona izi drone. Ibi rero bikomeje gutera impungenge Abarusiya batari bakeya ndetse n'abandi baturage bashigikiye leta y'Uburusiya muri iyi ntambara barimo na Ukraine. Avuga ko rero iyi ntambara yaba itangiye kuba yarabananiye, dore ko n'ubundi leta ya Ukraine idahwema kugaba ibitero hano mu Burusiya. Perezida Vladimir Zelensky ndetse n'umuvugizi wiwe wa Kremlin ntacyo bigeze bavuga kuri ibi bitero. Nibagira icyo bavuga ndaza kukibatangariza. N'ubundi rero reka dukomeze ku busesenguzi bw'iyi nkuru, turebere hamwe uko byifashe. Leta ya Ukraine ni leta imaze kugaragaza ububasha ndetse n'imbaraga zikomeye cyane mu bucuzi ndetse no gutunganya indege zo mu bwoko bwa drone, dore ko kuva intambara yatangira bizemo byinshi kuba bakora drone zidahenze kandi nyinshi cyane ku buryo zikoreshwa mu kurasa kuri Moscow. Izi drone rero zihagurukira muri Ukraine kubera ubwinshi bwazo. Byari byose leta y'Uburusiya ibasha guhanuramo nkeya, izindi zikabasha kugera ku ntego zoherejweho. Ni muri urwo rwego rero hakomeje kuraswa muri Moscow ibigo bigiye bitandukanye bya gisirikare. Perezida Vladimir Zelensky yavuze ko ibi bitero bitari byibasiye abaturage ndetse n'imitungo y'abaturage, ahubwo byari bifite intego yo kwerekeza ku bikorwa remezo bya gisirikare bya leta y'Uburusiya n'ubundi nayo yifashisha mu kugaba ibitero muri Ukraine. Yongeye gutangaza avuga ko ibi bikorwa bya gisirikare byose byagabwe ku Burusiya, cyangwa se iki gitero cyagabwe ku Burusiya byageze ku ntego kandi byagenze neza. Avuga ko rero ibi byari ugusubiza leta y'Uburusiya, nyuma yaho nabo bari bamaze kugaba ibitero bikomeye cyane muri Kiev, bakayishegesha bikomeye. Ibigo bya gisirikare byo muri Ukraine byose byari biri muri Kiev, hafi ya byose byagabweho ibitero hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone arizo za kamikaze. Izi zikorerwa muri Turkiya, akaba arizo zikoreshwa cyane n'Uburusiya. Niyo mpamvu rero kugeza ubu ngubu intambara yongeye kubura, mu gihe ibiganiro nabyo byari bikomeje ariko bigenda buguru ntege. Ahangaha haravugwa rero intambara ikomeye cyane. Bimwe mu binyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi za BBC, Washington Post n'ibindi bigiye bitandukanye bivuga ko rero Zelensky ndetse n'igihugu cyo cya Ukraine cyakomeje kunguka imbaraga nyuma yo kureduka kw'iyi ntambara, ikabasha kuba yagera ku myaka hafi igana muri 5 iyi ntambara irimo kuba. Ukraine yizemo ibintu byinshi, gucura amadrone ku bwinshi yafashijwemo nabo mu burengerazuba bw'isi, ndetse na bimwe mu bikoresho uburengerazuba bw'isi bibasha kubaha, harimo nk'indege za gisirikare ndetse n'ubwirinzi. Ahangaha rero hakunze gufashishwa cyane indege zikomoka muri France. Izi ngizi rero naho Ubufaransa mu minsi yashize bwagaragaje ubushake ndetse n'imbaraga bwo kwivanga muri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Nyuma yaho rero Uburusiya nabwo ububashe kuba bwakwaka France ibice bigiye bitandukanye byo muri Afurika ndetse n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika byakoranaga na France hafi. Ubu ngubu rero bikaba biri gukorana n'Uburusiya. Bimwe muri ibyo bihugu rero bikaba byarirukanye Abafaransa bose ndetse n'ibirindiro bya gisirikare by'Abafaransa byari biri muri ibyo bihugu byo muri Afurika nka Burkina Faso, Mali, Niger n'ibindi bitandukanye. Byose byambuye Ubufaransa ububasha bwo kuba bwakontororwa muri ibyo bihugu. Ni kuri iyo mpamvu rero Ubufaransa nabwo bwagizemo kuba bwagira umujinya uteye ubwoba, bwifata rero gushigikira leta ya Ukraine mu rwego rwo kugira ngo nabwo bushegeshe cyangwa bwihimure kuri leta y'Uburusiya. Ku makuru dukomeza gukura hariya mu burengerazuba bw'isi, n'ubundi biravugwa ko rero Perezida Vladimir Zelensky yakomeje gukuraho bamwe mu bayobozi bari hafi yiwe. Ibi bikaba byarateje imyigaragambyo mu minsi yatambutse. Iyi nkuru rero nayo ndayibagarukiraho mu kanya, tuze turebere hamwe uko byifashe. Ku myigaragambyo rero yabaye muri Ukraine mu minsi yashize, ni nyuma yo gukuraho umwe mu bayobozi. Perezida Vladimir Zelensky ibingibi byari bimukozeho. Kandi iyo nkuru nayo ndaje nyibashakire nyibaganirire mu kanya. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye hano ku kiganiro cya Dr Prince TV, babwira ngo mugire amahoro kandi nakagaruka.